Murakaza neza kuri channel yacu ivuga ku buzima, urukundo n'imibanire y'abantu. Iyi video igenewe abantu bakuru gusa kuko turi buganire ku ngingo y'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi batekerezaho ariko bakayiganiraho gake cyangwa bakayifata nabi. Ni ingingo y'ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu, ku mubiri, ku bitekerezo no ku mubano w'abakundana. Tugiye kuganira ku byiza by'imibonano mpuzabitsina mu buryo bw'uburezi kandi bugamije gutanga ubumenyi. Si ukuvuga ibibujijwe cyangwa se ibitemewe, kandi si ugushishikariza ubusambanyi, ahubwo ni ugusobanukirwa uko iki gice cy'ubuzima gifasha umuntu iyo gikoreshejwe neza. Niba ushaka kumenya uko imibonano mpuzabitsina ishobora kugabanya stress, igakomeza urukundo kandi igafasha ubuzima bwo mu mutwe n'ubwo ku mubiri, guma hano wumve iyi nkuru yose kuko hari byinshi ushobora kwigiramo. Reka turebere hamwe ibyiza by'ingenzi byayo. Imibonano mpuzabitsina igabanya stress, ituma umubiri urekura imisemburo igabanya guhangayika n'umunaniro. Iteza imbere ubuzima bwo mu mutwe, ifasha kurwanya agahinda gakabije n'ihungabana ry'ibitekerezo. Iteza imbere urukundo n'ubwumvikane, ihuza cyane abakundana, igakomeza icyizere n'urukundo hagati yabo. Imibonano mpuzabitsina ifasha gusinzira neza, nyuma yayo umubiri uraruhuka bigatuma usinzira vuba kandi neza. Imibonano mpuzabitsina iteza imbere ubudahangarwa bw'umubiri, ituma umubiri wiyongerera ubushobozi bwo kurwanya indwara. Imibonano mpuzabitsina igabanya uburibwe, ifasha kugabanya umutwe, umugongo n'ibindi bibabaza byoroheje. Irinda kurwara k'umutima, ituma amaraso atembera neza, igafasha umutima gukora neza. Ifasha kugumana ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ku bagabo n'abagore ifasha imikorere myiza y'ingingo z'imyororokere. Imibonano mpuzabitsina yongera icyizere umuntu yifitiye. Kumva ukunzwe kandi wifuzwa byongera kwiyumva neza imbere y'abantu. Imibonano mpuzabitsina igabanya umuvuduko w'amaraso, ishobora gufasha kugabanya hypertension mu buryo busanzwe. Imibonano mpuzabitsina iteza imbere imibanire y'abashakanye. Abashakanye bayifashisha nk'igikoresho cyo gukemura amakimbirane. Imibonano mpuzabitsina ituma umubiri ukora imyitozo, ni nko gukora siporo yoroshye ituma imitsi ikora neza. Imibonano mpuzabitsina yongera ibyishimo, irekura endorphins zituma umuntu yumva yishimye. Imibonano mpuzabitsina igabanya kwiheba no kwigunga, ituma umuntu yumva afitanye isano n'undi. Ifasha ubwonko gukora neza, iteza imbere gutekereza no kwibuka. Imibonano mpuzabitsina iteza imbere ubuzima bw'uruhu. Imisemburo irekurwa ishobora gutuma uruhu rusa neza, kandi ifasha kugabanya umunaniro. Nubwo umuntu yamaze kuyikora yumva ananiwe, nyuma araruhuka cyane. Iteza imbere icyubahiro mu mubano. Abashakanye ibafasha kubaho mu mubano urambye. Imibonano mpuzabitsina ifasha kumva ubuzima neza muri rusange. Umuntu yumva yishimye, atekanye kandi yuzuye. Ntimpano y'ubuzima iyo ikoreshejwe mu buryo bukwiye. Iyo ikozwe mu rukundo, ubwirinzi n'ubwumvikane, igira umumaro munini cyane. Imibonano mpuzabitsina igira akamaro kanini iyo ikozwe mu buryo bwiza, bwiyubashye kandi bwita ku buzima. Si igikorwa cy'umubiri gusa, ni n'ururimi rw'urukundo, ituze n'ubwumvikane. Mwakoze kudukurikira.